الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أخير من قام وأفضل من صام وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga bangansami nagu mga lulutami ayadun ami akalala Piadal mo Allah subhanahu wa ta'ala sa haging kaia ulan-ulan a Ramadan na haging kaia kapapadalmon agi ada alawan yan mapi agalbak katirawe. Anto na unon katirawe. So tarawe na sambayang ason na ko kagagawi igira Ramadan inurunoto inibtu maananian na pagpakadekeen so palada seke sabab saging kutwa kata sa ipsikab si iko sambayang na naan dari ikiapati karakaat si isaging kutwa imam aguso mga makmom na pendekesiran so tarawi na sunna ipupumayandag igira akya sambayangan so sambayang Aisha lagi deno kamamasai tanoron. So tarawih na miya kalalaanan balas ya katitian si ko Abu Hurairah ti Nabi sallallahu alaihi wasallam sa din sa tao ipamayandag yan sa Ramadan ya maanan yan na ipamayandag gulalan si ko sambay nga tarawih tahajud qiyamul lail sa ayak yang gululaan yan roo na sabab ko paratiya si ko Allah nagu arap-arap ko balas na irilaon wallahu subhanahu wa ta'ala sumiyaw na amiyan dusan yan miya panutulanan o Imam Bukhari aguso Muslim. So tarawih na miya kalala sunnah ipumayandag suun saging kaya ayam anan yan na Ramadan na nakapakaya sembayangan sa walay agu kapakay mambu sembayangan si isa masjid uway, makna niyan na kapakaya pagimaman uda to. So, darudupa yan na gusto mga wata yan. Udi na mataram bisa so dato. Udi mambu na mataram bisa so baeka. So, darudupa yan na bisimbiang sa masjid. Na nasi mambu si bae na bisimbiang sa walay. Udi na igira adiu kawanari so dato. Na riubas. Na si iko kaya pakabukan yan na yakasimbiang siya salatul isya na magagdam yan na lagi dururubas na kapakaya dumagkasawalay na naso kapakabagriyan na urian yan na simbiangan yan. Uy, na naayakapyan yan na suka simbiang iron si isa masjid kakagiyap kawiyatan tako kapakilaya si iko mga jema Amerika madakal ataw si isa masjid. Si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam nami akay sa ami simbayang sa tarawih si sa masjid kagi siringan suwalay niyan agugiyang kutwa masjid yan nami ilay o mga tao na miyunot siranon. Kay kumapita namin ni kakantawa o to si isa kay ngadan aso Nabi na misimbayang sa tarawih na nakagi ko ikadua gawiin na miya malapal miya pano masjid kakagiyagiyang ko to ayamanan yan no man isa na kubaya makaunuton si ikuy katalo ikapat gawiin na sunabi sallallahu alaihi wasallam na dan yan liwiyagiyang ko to mga sahaban yan mga pagarya yan na nakagiya ko makapasad simbiyang sa subo na tigyan na dakan sa kanuliwi si iko kagagawi si iko kapakapsimbiyang tano sa tarawih kagiya ikalkakan o barkano maparalo so sambayang tarawih na amay kadiniyo miyagaga. Mituturaya na susambayang tarawih na sunnas kanyan na nakagi sunna na miyakalala ibalas kasimbayang iron. Uway na naayari at tinudan saya na kagi mababaloy sunna na di pa kaalangan si isaging kuto mga ala awajib galbaka. Anto na unon pakaantapantanoron igira na pagkaadan si ikuisa ka di pagkasare ka o di na di makapagayo na yun aging kuto isa ka di
Anto na nib sumbayangan tano, 10 agwisa o 20 temat tano o di nagyo to na palayad no to kapakai. Makna niyan na wayar ya mailay nga na 10 agwisa na nasimbiyangin kaya 10 agwisa. O mambu 20 na so 20 na tataros nira no to na diiram kaalanga si eko kay isa-isairan. Kagi isun na so tarawe mi akalalai balas lagi dutu aso nabi na danian dalayo na ba banian simbayangi na ayar ya dapat kailangan asibutin tanuron na so kay isa-isa yung mga Muslim na giutwi mababaloy wajib balasan tano Allah subhanahu wa ta'ala si eko kapwa pa makinagtano pumangintano si eko Allah adnap kakwatano ron aguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.